Assalamu alaikum туғандар. Қадамжай районы, Жеңіш айылы, Баяман Батыр мал базары, мұрынқы халмион. Шындай, Жеңіш айылы, бұл жақта нопаздар, уйлар, бұл жақта қой ешкілер. 2025 жылдың 24 октябрь күнгі жұма, берекелі жұма күніңіздер марек болсын. Азыр күркіреген күз айы, тойлар қызып, мал базар қызып атқан ұчыры. Мал да көп, ел да көп. Мұна жерде мончоқтой болған қошқорлар толтыра туғандар. Мұны қараңыздарчы. Баққандарыны. Бұл жерде мұна ал өгіз қанша болды? Ушыл? 106 болды. 106 мың болды. Нарқы үшіншісі қанша болды? Üçüncüsü 100 жарым болды. 100 жарым. Мұна шул ала 100 жарым. Дағын ангус нарқы сенекеуі қара? Şu ангус. Алан нарқысы. 100 қанша болды? 125. Азыр түшіп тартауыз туғандар. Ушул 106 мың туғандар, ушул өгіз. Ушул 100 жарым мың. Ушул ангус мүйізі жоқ, ушул 125 мың сом туғандар. Туғандар мына жерде дағын бір қызық, российский, өте чоң, баласы нопас өгіз. 230 мың сомға берілбептір. Айтылышы 300 мың екен. Қараңыздар шыққандай соны. Ар біріңіздерге ұшындай малдар насип қылсын. Мұны алысы да бар екен. Охо, суретке түше тұрғандар бұяқта екен. Мұнысы қанша оптыр екен? 400 камы бар. Қаншаға сода болды? Сұрады. Soda болды. Қараңыздарчы. Машалла, көз түйбесін. Зор екен. Мұны ауылда Бишкектен келіптір. Екінші баласы екен. Өгіз, желені жақшы, сүтті мал екен. Екінші баласы 170-ке берілбеді. Айтылышы 180 екен. Шындай туғандар. Мұны ауылы бірінші баласы екен. Шул бірінші баласы. Айтылышы 120-90 мың сомға бербеттір. Баласы ғунажын. Бұл үшінші баласы екен. 150 мың дедіңіз бі? 130-ға бербедіңіз, Мына шындай туғандар. Рахмет. Ушу торпоқ өгіздер 40 мың сомнан екен. 74 мыңға берілбеді, өкөй? 74-ке берілбеді. Ушу кішінекей дәнектей болған торпоқтар. Рахмат. Қойлар, қошқарлар? 17 жарым мыңнан. 17 жарым мыңнан. Ұлғачы, боғыз қойлар 17 мыңнан. Мұна 80 мың болып тұр, ғына жын. Шул, етісеміз екен. Мұна шул, ғына 81 мың болды. Ғына жын, баласы да ғына жын екен. Мұна шу туып тұр. Бұл жануар ерте жетіліп тұр да, жаш еле төріп тұр. Молодец. Әрекетчіл екен да. 13.300'dan otur şu koçkorlar. 5 Kaçadan oldu? 10.500 dedi şunday. 10.500'dan otur. Koçkoru bular? Yok kaçı? Har kaç. Barakasın dersin. 4-3. 4-3 şu. İki çeken malades. Angır. Kaçadan oldu şular? 11'den. Koçkorur kaçı? Irgaçken şöyle 11'den oldu toğanda. Koçkor kaça oldu koçkor? 18 bin oldu mu şu koçkor? 16 oldu mu nasıl? 16 bin oldu buldağın. Koçkor eken. Koylar kançadan oldu koylar? 16 jarımdan koylar. Ögüz kança oldu? 87 oldu duruşul. Satılıp oldu. Ulaklar kançadan oldu? 2-9 serke. Taka. Teke be. 9 bin ökü. Kozlar kançadan oldu eken? 16'dan oldu koçkor ha? 16'dan. Allah razı olsun. 100 bin oldu. Bu öz eken 100 bin. Kança oldu ağcipke baylangan torpok? Kança? 63 bin. Nopasçı 63 bin. Kança oldu? 65 bin. Bugün acın 65 bin. Bu koçkorlar kançadan oldu? Kattalar 27 jarımdan болды. Ha, kattalar 27 jarımdan. Bunlar satılmadı mı? 18'den. Kişinekeler 18'den. Bağa тұрған koçkorlar. Şu koçkorlar kançadan oldu? 23'ten. Rahmat. Kozlar kançadan oldu? 15.000 15.800. 15.000 bu serke o kança oldu? 11 bin şu serke. Tay kança oldu tay? 40 bin. Koylar kançadan oldu koylar? 21 binden koylar bulup durur. Buna cüyünü alıngan dayar. Sululuk salonundan çıkıptır. Geç ulak kança oldu? 4,5 bin serke. 12 jarım bin boluptur. Koy kança oldu koy. 21.500 etisemiz жақсы екен. Бұл өгіз қанша oldu? Қанша oldu? 13 bin болып тұр. Нарқылары ше? Bunlar 12'den. 12'den. Mına şunday kozlar. Bugün acın torpaq қанша oldu ki? 49 bin. Tay қанша oldu tay? Қанша?
42 ming. Qo'y qancha oldi qo'zi? Qo'chqor. 14 ming. U qancha oldi bu serka? 5-8. Qo'y qancha oldi aka? 17.500. Buna qo'chqor suratga tushib turgan qo'chqor 8 tish ekan, 100 ming deb aytilishi, bozor 50 ming so'm so'rab turibdi. Uyda 80 mingga bergan emas ekan. Shunday quyruqli qo'chqor ekan. Buna puchma mal ekan, 35 ming aytilishi bo'lib o'tadi, 31 mingga savdo bo'lib o'tadi ekan. Buna shunday turganlar. Tak, bular qanchadan 25 dan aytilishi bo'ldi-ku? Bozor qancha so'radi? 22.500 dan Xudoga jetilay turgan qo'chqorlardan yaxshi shunday. Rahmat. Shu qo'chqor 6 tish 70 ming so'mga beriladi. Aytilish qancha? 100 mingmi? 80 ming. Rahmat. Tug'anlar shunday bozor so'rovlar bo'yicha ko'pchilikdan so'rov menen bo'yicha qisqa video tartishga harakat qildik. Agar bosgan bo'lib, yoqqan bo'lsa ki video klass basingizlar, tanishlarga jo'natingizlar. Qiziq bo'lsa dag'in tartamiz, yozib qo'yingizlar kommentariyga tartqiladi. Agar yoqqan bo'lsa, mana shunday o'gizlar menen bugungi videomiz oyoqda tug'anlar. Yergizda tinchlik bo'lsin tug'anlar. Baringizlarga tinchlik, omonchilik. Assalomu alaykum.